Nandi mwenda museisia kalivu nike nacho kwa tengewa Victoria olaindi kia kwa mamina kwa sababu mabiasu na mabundi na ke wesethia ni we umatesa nike nande wesethia ni wa kwata kindu Victoria watindata atinda nesa ndini wa uyono wa kwa samavia yani biashara si ya mavia ni yonde kututa mavia niki wa muye kulika biashara ni suna TV ya salongi weke wadhokani oni echa uponde na biashara osu. Okay, kindu chambe ambie biashara yesu nondu no thoela bingi kuko wethia no nitono kubikobo na nandiko mundu ndio niti kwitha bo masawa no ni muibae akathukuma na uni tuthiko masawa ene ukethia ndio niti kwitha nipo masawa mbe nicho kituminende iwe no wiyoso na nikulia nondo we uthuthio kwa kamba ingi na andu ingi maseisi ondo wesethia andu ingi ala mena mabumutha me mwana wesethia mendo thi o kuvoya kwa lelo ni sindu cia muthemba ucu niki wa muyenye Victoria nenda kuthukuma nye mwene ni kwata mbesa ciaku kindu chambe we thukuma we mwene kana ndu ikondu waku ukithaki kindu cha maana nundu ila waivathe kupotha no uyo no thaiwa kana ukaiuka kwato kindu kinini kita kutethia maishani lakini ila wina kaundu kaku ka kwika no kautethie muno no thithia no wende ombe nambe na we hata uche kuvoya mundu na bado no utono thoa mutamaku no utono thoa mutuo uko ngima yani ukesethia no utona kwithoya kindu chaku mwene uche kutia mundu we hata ni andi wonesa ukethia nini sinitha kindu chakwa kila ninoe na kiti kindu cha mundu ninosa kwanza ile itaile kana kindu cha mundu ngumubotha nundu mavina maingi wisi ukatindi okubotha binadamu no ubothe o ukaiwa kwa wila wina kindu chaku nietela nguthukuma wiyo wakwa ni wani na mugo ndima no mundi etha ndinakwata ngaiyo banga koba uneno nitono kuiva na nikulia kwa andu ala maboya aku taoni kundu gwiki bathukanio mundu ucu utonya munengo thithiva nundu be amwe maboya ukesethia ni wokia pero ni maisha ni wokia bika miaka 40 50 na ndena kindu chake wikwatitie na ndio utonya kwika na miaka yake ni yasonga muno wesethia yu ndio mwetikilia kwikala kule lo kindu kila ndo meani maikende we ni kubotha muno methunye mwene nundu kila mundu ngaino no mwathimito nondu utonaika mesilio undu matona kwika oku kanini mambi obu na nimeona maendea na kuku okay na nikulia ila uthukuma we no we unambelese twambetolia kamerani kwamba kututwa kukekwata process isi ibita yisela wapa ivya wiso yona ni abika bandu tona kwa kanomba petha na pe kwinze buti mbe uwiba mundu akwinze buti uma kwinze kwa twelese ebuti nondo nikenda mundu la utumite kusia anthe utese ikita nondo nakwandikisi okay ibuti ni muthanga uwitha wiki ethivia ivia thitha nthi na muthanga wolu no wita we buti yuyu niyo wamba kupeta muthanga no wabeta muthanga wibikie ivia nthi yuyu yuthi via yuwabikia no niti pia mundu yu wikie bundi lo kwambio kuna thipia na mbe wailite kwitha na miyo tha kuthukuma ambapo lazima wambewa nduka kwambia thoa we miyo miyo lazima wambo thoa kwa hiyo wika kweta bundi na akoka tu miyo tha amebe miyo thithakwa so ni kukwenza ibuti su na kututa naende kwenza mavia ni wekia bu ndambe okuna mavia na ende mundu ikumelilia na kuyambe yota ambumelilia ndi muiva ndambe yota na process isu yonthe ya andu acio onthe ni wisa ukwata kindu twase yu kindu kilo kwata obu ti kindu kinene muno nundu kila mundu wakwinsa wakututa waka wakumelia acio ne methama thena mbesa wowe so utoivia kindu cha kilo kwata buno kindu kinini nundu onevi iloli tho katha kugwia pia kanzu na thitha thetele ovalelu umive kila chatho kwa wiloli yu ikuluka autaivite na nikulia uyono waku wa kutama via
nukuchethetie pe undu tona kwaseke kati uyo ndisaitha nabikia kwika kindu fulani nundethetie japokuwa si sana nundu ni withao na challenge cha andu ala mekua mapia ukethia akui maikuo na pia mapato ni wese lazima withe wiona kiwango cha juu cha mavundi nikenda withe wakwata kindu kikaba lakini ketha wivo vundi o momwe withe wakwata kindu kinini ati o uchuki nini chono ukiendera sio kethia ndinaigwa no kindu cha muthenya ko niki utethetie banene ugesethia ukasekeka probably ke kwa mundu ndikuna uyono kindu fulani ndithani nacho kana ndithani ilio thayo waku bwana no windethetie o banini no windethetie nundu twasietha no bandu gusafiri o mahitaji ma kila muthenya withia no gukwata kindu na iyo kuma bau twiminai tasie umunthi uyo cio kathelai ukunikata thayo no no nikunika muno uyo cio kathela withia no nakunika lakini wese uya wathela ni maanisha aba iyo ndungi ni mantho ndungi o wakwika yukila ni niti muno ningakwatwa andu makuwa mabia yukethia nakunithia mathikala kiwanzani muno nundu ila mekala noguo nekala ndi uthukuma mekala obu muno ndina kindu kingi ndona kwiba bundi pane ba yumundu enda kwesa mabia ba okabandu beta okabandu beta wakwa kilesia ambi kwa kile siambi no okethe mabia no kamute no ethie mabia na ndi mutea pe no bangite in the future maybe pe undungu bangite kwesa kwika na mabia kana kabingwa uyongi kana wena mupango mo wa ibinda yukite na si ibinda yukite no nende muno nundu uyo wa mabia wendete kula kutesa wa iwanza ndi kwendete kuthelete ukethia ina pasi siikuo no nende ongaendea gwethia niona mbesa gakwato andu mani support no ni wotu sehemu twa mabia nikendo niende ngakonetha no kaplot ukethia na umobubu ni bandu ni utengemea o kindu kingi cha kwendea mubeana ndeno ndona na Mutongo TV andu ingine mona wase bakwa kilesi anthi kwa kilesi anthi mundu no akona Victoria akamutema bia mubeana ndayana twikwe kwate sio niguo na ina matho chao nthe moke tuthukumana imwe na thoa ni tu no tunenani tuithana thoa muthuku mwesa kwanu tuthisa kwana iyo nthe na matho cha na challenges ila siobo cia uyo wa mabia no ilo utena bandu pakutwa mabia ino withie suwe yona thina akintu amata yuma yeko ulo kwenda mabia no ile takuka nikanda kathoa katete ni mubya muno na asante aya mwana musezia babeta Mutongo TV ngwatoni ya mukamba kikilungu chambe cha uyane twanena na Kioko na netwanena na Victoria na indi ketha uingaliko sia atala angaliko sia nthi na ubike kwa Victoria kwa Kilesia nthi nikena indi ukesethia ni wa musupporti na indi ni wakwata mundu tonya kumutea mavia nita wa Steven